Toto sme my, žiaci 5. A. Na túto chvíľu sme čakali celých 5 rokov. A konečne je to tu. Vytúžený koniec. Dovolte mi teda porozprávať vám náš srdcervúci príbeh. Príbeh o tom, čo všetko nám GMK dalo. Alebo zobralo. Drogy, alkohol, ulievanie sa. Toto všetko a ešte o mnoho viac máme na rováši. Čo to vlastne tá triedna kniha je? Triedna kniha je dokument, ktorý skrýva nejedno tajomstvo. A poviem vám, po karhaní riaditeľkov je to najmenej. Odskákali sme si toho viac než dosť. Od drogových závislostí cez kradnutie písomiek až po ublíženie na zdravie. Deti, takže prišiel ten moment, keď ideme pečatiť triednu knihu. Viete veľmi dobre, že ste narobili veľa blbostí, veľa tak ako teraz. Nikto ma zase nepočúva, prosím vás chvíľočku, dávajte pozor. Naša triedna nám vždy chcela len dobre. No my sme si to ani do posledného momentu neuvedomovali. Nikdy sme ju nepočúvali, vždy sme len odvrávali. A keď sme chceli, aby nám už dala pokoj, tak sme len prikyvovali a častokrát sme ani nevedeli, o čo vlastne ide. Nevyškrčím si zase hlasivky, dobre? Zajtra, prosím vás, zajtra o 4:00 do keľu, zase to je tak ako zvyčajne, kašlem na to. Triedna ako vždy, znechutená a unavená, odchádza z triedy. No spomení si, že na niečo zabudla. Kubo, prosím ťa, poď sem. Bože, Kupko, to si trošku z života. Kubi, zberujem ti knihu, prosím ťa, zober ju domov, opakuj ju, daj na veľký veľký pozor a zajtra vyhľadneš do školy, dobre? Rozumel si? Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči. Kubo, veľký gentleman a Dáškin obľúbenec. Sedia spolu v kabinete, pijú čaj a švitoria ako vtáčiky v jarných mesiacoch. V tom si triedna spomenie na hodinu jogy. Pozri sa na hodinky a dohodni sa s Kubom, že sa mu ozve, keď príde domov.
stíha! Čo to bral? Triedu! Zavolajte ruskú mafiu! Dáme to asi ešte raz. Да? Хорошо. Я понимаю. Угу. Хорошо. До свидания. Давай. Ruský boss Vasil Piotrov kontaktuje svoje ženy, aby vyriešili tento delikátny problém. Je to inkryptované v 16-bitovom kóde, potreboval by som command line, na to nemám prístup. Tak to môže vyriešiť iba jeden. Ivan Bajnok. Ahoj, Ivo. Mám pre teba robotu. No čo myslíš, že ja mám toľko času? Je mi to jasné. Potrebujem niekoho lokalizovať. Súradnice vypočítam a pošlem ti to na mail. OK. Ďakujem. Понимаешь? Čakaj, hoď. Здравствуй, девочка. Давай книгу. Спасибо. I drive a beat-up car, a caravan, the color blue reminds me of your eyes and all the places we've been to.
searching for a better view. It's interstellar when it's me and you. We're taking off. We're taking off. This is what I live for, baby, on my open road. You can take me anywhere, the wind blows, right into the great unknown. We can throw our hands up out the window. This is what we live for. We look up at the stars, a perfect night to dream with you. Got 90s retro on the radio, our favorite tune. I put the pedal to the metal just to laugh with you. It's interstellar when it's just us two. We're taking off. We're taking off. This is what I live for, baby, on my open road. You can take me anywhere, the wind blows, right into the great unknown. We can throw our hands up out the window. This is what we live for. This is what we live for. Yeah, this is what we live for. 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 We're taking off. We're taking off. This is what I live for, baby, on my open road. You can take me anywhere, the wind blows, right into the great unknown. We can throw our hands up out the window. This is what we live for. This is what we live for. Yeah, this is what we live for. This is what we live for. Oh, this is what we live for. So it starts. We go back to your house. We check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because we know we're gonna be up late. And if you're worried about the weather, then you picked the wrong place to stay. That's how it starts. So it starts. You turn the engine on. We set controls for the heart of the sun. One of the ways that we show our age. And if the sun comes up, if the sun comes up, if the sun comes up, then I still don't want to stagger home.
5 years trying to get with the plan, and the next 5 years trying to be with your friends again. You're talking 45 turns just as fast as you can. Yeah, I know it gets tired and it's better when we pretend. Tell the truth, you drop the first 10 years just as fast as you can, and the next 10 people who are trying to be polite. You're blowing 85 days in the middle of France. Yeah, I know it gets tired, only where are your friends tonight? Where are your friends? Where are your friends tonight? See all your friends tonight. You know that we are your friends tonight. If you could see all your friends tonight. If you could see all your friends tonight. If you could see all your friends tonight. You know that we are your friends for life. If you could see all your friends tonight. If you could see all your friends tonight. If you could see all your friends tonight. You know that we are your friends for life. If you could see all your friends tonight. Dobre, ja viem, že to trvá. Drsný výraz. Joga! Môžem. Здравствуй, девочка. Dobre, môžem. Здравствуй, девочка. No? Спасибо. Pochytkajte sa, Triedna kniha! Triedna kniha! Triedna kniha! No to bude na dlho. Dávaj, dávaj! Здравствуйте, pani Majst? Či ako? Да. Ako si to povedal, Jani? Budeme sa rozprávať, ja ti ponúknem kávu, dobre? No. Takže ako to bude vyzerať? Dáš si kávu? A naozaj by si si dala kávu? Aha, nepijem kávu, ja takže neviem, ako by sme... Tak, ešte raz. Ja mám do toho originálku, akože záce. Ahoj, Ivo. Mám pre teba vec. Čo je? Prišla ti tam číslice, ako tam nič neboláš. To tu nie je vidieť. Ty sa nesmej, ty si skormutený do života. Ahoj! Čau, mami! Ahoj, mami! Mami, sa nedobre. Ja tak... Mami, ste na mňa hrdí! Ja!
nejakú pohrebu by ste mali teraz tak. Tak dajme tu. Nechala ma žena. Vieš, každá. Nechala Ma žena.